Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Video kali ini teman-teman, ada ondel-ondel cantik. Tapi kocak bener dah. Masa dia joget aja malu joget depan Aye. Aduh, padahal kan kita sami-sami ondel-ondel, ngapain malu sih? Tuh gimana sih Popo? Ini dia nih teman-teman nih videonya. Ada ondel-ondel tuh di sana lagi joget. Wih, kebetulan bener Ayo videoin buat di YouTube. Hehehe. Cewek rupanya. Si Empok. Pok, mari Pok. Mari dong. Ih, di joget-joget denger kagak ya trek-trek begini ya. Pok, mari. Nah, tuh udah nyamperin tuh dia. Bang, Bang, Pok Jamilanya ada kagak? Lah Jamile kagak ada, Pok. Emang mau ngapain? Ayo Pan, mau itu Bang. Mau apa sih, Pok? Nggak jadi, ayo malu. Lah gimana sih, Pok? Pok, sini. Jamilanya kagak ada. Bagaimana nih Mas Ayo joget terus? Bang, emang Poknya kemana sih? Ayo Pan pengen joget buat teman-teman YouTube. Ayo malu Bang. Ayo nggak jadi ya Bang ya. Loh, gimana sih, Pok? Udah kagak apa-apa. Aye aja yang ngevideoin. Gak tahu nih Pok Jamil kemana. Ya, ayo joget nggak apa-apa deh. Tapi abang jangan ngeliat ya. Loh, gimana, Pok? Masih aye ngevideoin gak ngeliat? Udah pokoknya abang merem aja ya. Ayo mau joget nih. Ayo malu kalau dilatih sama abang. Ih, kagak apa-apa, Pok. Terus aye bagaimana? Nih merem nih, aye kagak kelihatan pokoknya bagaimana. Udah bang, kagak apa-apa bang. Ya, please. Ya, ayo mau joget nih ya, abang merem ya. Yaudah. Aduh, aye merem nih. Nah, gitu dong. Jadi kan ayo jogetnya enak, leluasa. Tapi abang videonya yang bener ya. Ntar mukanya kagak kelihatan. Iya, bawel banget sih Empo mah. Udah joget mah tinggal joget aja. Awas abang jangan ngintip matanya bintitan loh bang. Pokoknya ayo mau joget abang tapi merem. Kalau abang melek kayak kagak ada nih, hilang nih. Ayo Pan malu bang. Tuh, ayo masih grogi aja padahal abang udah merem Pan. Ayo ngintip tadi dikit. Pantesan. Udah merem lagi. Ayo mau joget nih. Si abang nih ya. Biarin bintitan nih ya kalau sampai ngintip. Pokoknya nih ayo joget nih. Ntar masukin ke YouTube, kasihin Po Jamila pokoknya ya. Jangan lupa kage. Si abang mah. Bang, lagian Po Jamilanya kemana sih bang? Padahal Pan Ayo udah janjian ini sama si Empok. Mau joget lagi buat teman-teman YouTube, buat pencinta ondel-ondel. Ayo sengaja udah ganti baju nih, udah cakepan. Sengaja rambut Ayo udah disalonin. Malah ketemunya abang. Tahu si Jamilanya kemana? Udah mendingan taran lagi dah kalau mau joget. Ayo udah dah, ayo mendingan pulang aja. Ayo malu kalau joget ini depan abang. Udah ya, ayo pulang aja bang ya. Yaudah, makasih ya, Pok. Iya.